No kayat mo't agkakwarta, denggem da ito'y asonata. Iha! No kayat mo't agkakwarta, ay ket ala agagagit ka. Awan tinala ka apagkwartaan, amin abanag ket pagrigatan. Maimayat metlano pagrigatan, rabno among masalimat-matan. Dati kwartaan nagbanbanugang, amom tut pangiyap apanan. Uray awan tinagadalan, adot trabaho amastrekang. Taga-ugas wenno tagaluto, ijay restaurant ti pagaplayam. Dati nagagget unay atao, awan pilpilyin na atrabaho. Makitalon makikarpintero, wenno kayat mo't ag OFW. Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga mas asa, kakabsat kin kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabaho din kasapulen. Iha! No adda bukod mo a kwarta, ay nagmayat nga ta tirik na. Saan aparikot ti mailuto, magatang mo ti masapsapulyo. Naragsak pa'y ti panagden na, ta responsable ka nga asawa. Hawan to ti pagkapilpilawang, ta si kakit pudno ananak man. Iha! Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga umas asa, kakabsat ken kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabaho din kasapulen. Awan madimulam no sadot ka, agala-ala agbisin ka. No di ka agagawa, nakakaasin to ti pamilya. Di kalatan nga umas asa, kakabsat ken kakaaruba. Awan lakit ditian anayem, trabahoin kasapulen. Awan lakit ditian anayem, trabaho din kasapulen. Thank you. I-add na ka dita Facebook mo, tapno gay-gayimin na ka. Feeling close pa yen ni Suna, gaya madama diya gandat na. Iha! Iya si deg na ti bagbagina, tapno makasagak ti balita. Puro heart react itipos mo, napeklan apa naging kukunan. Gagangay na ti plastik at tao, aging dadamag ti parikot mo. Feeling concern ti loko, gungunam kunan at liklikod mo. Iha! Adamot tay makigay-gayem, takursunada na ni Joang. Nangisit gayam ti gandat na, ay uleg aga
sa kagayang CCTV, di pagliday ang pagragsakan na, manakigayem makontrabida. Feeling close ka babae, makichismis marites lagayam, nigayem mo saan na paguwadan, isupay timang padakis kaniyam. Dagangay ti plastik at tao, aginda damag ti parikot mo. Feeling concern met ti loko, gungunam kunan at liklikod mo. Iyasideg na ti bagbagina, tapno makasagap ti balita. Puro heart react itipos mo, napitlan apa naging kukunay. Feeling close ka babae, may sakagayang CCTV, di pagliday ang pagragsakan na, manakigayem makontrabida. Feeling close ka babae, makichismis marites lagayam, nigayem mo saan na pagawadan, isupay timang padakis kaniyam. Feeling close ka babae, may sakagayang CCTV, di pagliday ang pagragsakan na, manakigayem makontrabida. Feeling close ka babae, makichismis marites lagayam, nigayem mo saan na paguwadan, isupay timang padakis kaniyam. Nigayem mo saan na paguwadan, isupay timang padakis kaniyam. Nigayem mo saan na paguwadan, isupay timang padakis kaniyam. Na outside ka of the kulambo, nagsakit tinakem mo, saan an napagustuhan ti kayat mo, uray lasim makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isot ka iimasan aluto, jay langit kanot pakadanunam, no isunti maramanam. Iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam, tapno di nakatalikodan, ipa ay nagpagkasapulam. Nagsakit tinakem mo, kainis lablab ka ni bakit mo, hagsabsabat takiday mo, nagatidog pa yung tasubsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo, huray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadim ta ko silap mo, di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo. Nagmayat ka no tirik na, no sagpaminsan ket agap apa, tano kwa ket ay wen na ka, di mula sobraan ta makauma. No may mayat no awan ti apa, tapno ti biyagyo na taltal na, akin kinaawatan kay adwa, sigurado di kay agsina.
iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam, tapno di nakatalikodan, ipaay na't pagkasapulam. Nagsakit tinakem mo, kainisnap na kani bakit mo, agsabsabat takiday mo, nagatidog pa yun ta subsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo, huray kalaag pagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadem ta ko silab mo, di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo, na outside ka of the Kulambo. Nagsakit tinakem mo, saan ana pagustuhan ti kayat mo, oray lasing makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isut ka iimasan aluto, jay langit kanot patadanunam, no ison ti maramanam. Nagsakit tinakem mo, kainisnap na kani bakit mo, hagsabsabat takiday mo, nagatidog pa yan ta subsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo, uray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtademta ko silap mo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo. Thank you. Nilakay mo abudo-budo. Alright. Nalpasin ni bakit mo nga simbabawil iso nga nilakay mo mat abudo-budo. Nilakay mo ket nakasukat manen, ay nakabangbanglo, hindi gusnan santay kolom na, di na pa'y ibaga, no din no turongin na, nakapustura, nagtaraki itilangan na. Nilakay mo at dagayam sa balina, saan lamay sa duatalo upat limada, saan na mapmapnek numaymay sa iti bakit na, at dajay amyanan laud daya kinabagatan, at dati kachat na sa bali pa'y ka video call na, at dati ubing at da bakit anak kakulkulbet, panay inauna dagiti anak na, na duma-duma alugar ti ayanda. Ay nilakay mo abudo-budo, nakaadado iti chicks na, agtutuon na babae pati pukpuk patulan na, huray posteno agpalda kaukawiwitan na.
nilakay mo ket nakasukat manen ay nakapangbanglo hindi gusnan santay kolong na di na pa'y ibaga no dinot turongin na nakapostura nagtaraki itilangana nilakay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnet no may sa tibaket na at dajay amyanan laod daya kinabagatan at dati kachat na sa bali pa ika video call na at dati ubing hada bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na naduma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno agpalda kaw-kawiwitan na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno agpalda kaw-kawiwitan na nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem dakelmet atulong ti kaadwan hudnunay anabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintig nga napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken nadagi ti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimed mo pudno nga chismis ti itden na numot maminsan ket isagmak na ka aglalo no nga katumpong kat kontrabida no tigayem mo ket adda apal na idanon na jay inkasinar sarita no napaay ka itiki na agpaiso screenshot ket ison ti makaammo iso nga anadamdagi ti chat mo no dim kayat ang maperdi tanagan mo screenshot pa mo marami din ang screenshots nakaam-amak ti screenshot no maminsan ngem dakkelmet atulong ti kaadwan hudnunay anabirtod saan nga agul-ulbod taamin akiluket malintig na napigsa nga ebidensya ti screenshot parmi ken nadagi ti lastog ken napangahas ibuksilan na ti kinapudno aglalo no adot palimet mo pudno nga chismis ti itden na napigsa nga ebidensya ti screenshot
Parmi ken na dagiti lastog ken na pangas. Ibuksilan natin kinapudno aglalo no adot palimit mo. Pudno nga chismis tiit den na. Pudno nga chismis tiit den na. Pudno nga chismis tiit den na. Thank you. Uray tingat aldaw agin inom, isut pangyapan nandat birugda. Uray awan ti sida enda, tinapatek adda pulutan da. Numabartik ket agsala-sala, isko kiningin dalar pay ti sauda. Hintun makalagit ket agsang-sangit, aglalaok luakatay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan. Agsubliti kinaubing na, tagkarayamin saan ama kapag na. Rumor amin na talento na, agbalin pa'yin nakaratista. Uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na. Numabartek ket nakaturtured, intun kabigatan na na amnesia. Agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa. Agis bupay ti pagidaan na, nakaang-angseg ti angot na. Numabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami. Lumakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon. Kuna na no toilet linukatan na, refrigerator gayam nagisbuan na. No dumayo saan ama balin, tanong mabartek ay mangibabain. Numatuang muntay botilya, si kanto meten itumbaen na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan. Agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na. Rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista. Uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan. Agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na. Rumor amin na talento na, agbalin payen nakaratista. Uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, ang nagura nakin katugangan na. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan